Election apor nang tibok bomsi party don atu mithang party aphan ke pahai aphan jakong che pherang asai deng bomang bomsi patumi karbiang long lakhain koirapo nilip MEC constituency ke parlo Chokihola pathuk lamalong CM rohang asang hoja ponsi CM Baidreli lapen Chokihola Along an palesi BJP Mass joining ajaimek deng ponalong chitong dun labang so mailong aluhia manpen ka chitong dun karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram rohang lapen MLA Dorsing Ronghang, EM Surjorong Par, Lun Sing Teron, Billy Mohon Khaklari, Richard Togbi, BJP EKADC President Sri Roland Killing, EM Maduram Lekte, Ritesh Inghi, Madhurjia Digel Pokon, MEC Pabitro Rongpi, lapen MEC Kadam Terang Pi, Mongwe Rongpi Pen Cheng Lok, Kadokawe Board Chairman Atumta Chetongdon. Bang Suri isi sose APHLC lapen Congress ahem to natum tumi nilip constituency ang kangar lo BJP along chipong don non mat lang damat teng pulute mas joining dosar pen pinangar mu chitong lo ta rana to ben ningje BJP BJP adon tu hadak rana tumphan CM ka kachi chak tikang lake non paching thur pen cheng lok school boundary wall me lang towar kachitang te dim an non ningkan isi niang bong patang lap pusi nilip hawara tumphan chichak tikang Aprang gele to Thegalo sarsing karana kahai Blok Kongres Presiden Open lapen EPSL situng omtung pen Suri thom sosya phai bola sohot nili pen jenglok MLA MP lapen kelon Surjorong Parkai tu pen bang pen ditum deng pomlo bang bom pen non ke pinia bang ke da ila tum kaching honai ni kache thenai da lapen ornodoe bangke kado kawe nilibrada pan pacetang lap lapen laso puta ke majok tanang khang dunun e ningje pon adun thu non het jong APHLC tum nili mi phi kai ge amuang ya sailo nili hadak dayang muk ja mas joining along kaningje 1951 pen aprang ge do tum phan ke patapi po seta 1952 a phi ke bang tum phan Bangladesh unoi mate Mizoram Jharkhand Bihar pen ke bang tum phan ke longlei pata nili CM ki khi seke pata pitekte puklar dak thandera phianta chini wangwe hamo wangwe saisi ki claim thu puta patumi mailong jaipon adun thu arni kemi production him penjata me CM harideng pen lun ki mita ing pon thu